Wuoke gwenge mag Machakos kotelnegi kod Kalonzo Musyoka okwayo jatend piny William Ruto mondo ga jatend migawo mochung'ne weche ohala e pacho ka Kuria kaluore kod weche olieko mar daro jodak modak e aluora mar lob kambi mar simiti mar East Africa Portland Cement e county kata sub county ma Mavoko. Kuria ne olieko ni jodak ma kamago manitiere lobno gen oting'o jodak mag riwruok mar Aimi ma Kenya winjore odare lobno. Jotelo kotelnegi kod Kalonzo wacho ni lobno en mar oganda modak e county ma Machakos kendo gisedak kanyo kuom thuolo malach. Giloso bang' romo kod jodak ma oingo 5,000 ma ojo. Ardhi chini ya katiba 2010. Ardhi is a devolved function. And there's no way a government from Nairobi, minister from Nairobi can claim ati kama anasema our land. Our land. Our land. Ati anasema ardhi yao. Yani Moses Kuria anasema our land. Namuonea huruma. If this is a caliber of ministers that are going to help William Samuel Ruto, Mungu akasamea pia. Namjue we are watching, we are in opposition. Namjue mambo mengi alifanyika. Na watu wa Kenya are still hurting. Msiongeze machungu zaidi. Watu wana machungu. Msiongeze machungu ya kutoa watu. Kuhamisha watu kwa mashamba yao. Mimi nitarudi hapa wakiingia hapa na mabudoza. Tutaenda Wakamba wote tutoke hapa tuende kwa Ruto. Na hawa watu wacha nikwambie, hawa sio maskwota. Hawa watu wamekaa kwa shamba yao. Hawa kwa shamba yao. And the last time I checked, Mheshimiwa Kuria, land was devolved. Ilirudi kwako aje?